wakati njuchu hantimone inga Mwenyezi Mungu mzima hatui harmu mjiunu anisifahamu na hiyo yote hatu si Muislamu. Haina mwanadamu kukonga ina wale wapau hamada huo nende mioyo ya utowe. Nende mioyo ya utowe baba ngari shughuli yao na zongo za wandu karitujua antu dai lichoka urejea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yonde maana boka Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu hakauja yaronesa unanya wa Kiislamu harma surati al-Hujurat wa harma aya ya 10. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala murambia ukaya innamal mu'minuna ikhwatun, hakika wa amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wao wanaanya na mananyamu mdumbuka jumana naye wanushindana nurana mahiyo mujanongono washindana waroha bala wenzao shaumani wajudi za rohoni yoke kiro harmusilamu na haina mrubokao ngena umani wa haina mananya oharwe roho ya hahe abunge hule umiswaha heka kajatubia yatahe mananya wahona na samaha aweka hafu hari yabo yemengoni mwa wajohendo harma uno wa jahannam wa aslihu baina akhwaykum namsulihishane baina hanu wattaqullaha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala la'allakum turhamun beke mfanye namna hiyo kwenda Mwenyezi Mungu jumrehemuni waislamu watukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanasoni ngorambia ukaya wa atiyu awamir Allah na ritenzi amri za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wantahu amma nahakumullahu anhu wa rasuluhu rilenzi zoikaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mtume wa haye Muhammad sallallahu alayhi wasallama wari harazari tizifanye oharma dunia hii wala yaghurrannakum imhalullahi lakum ya waislamu musannif al-khatib murami ukaya mbu yati wone ukaya zabia fanyao oharma dunia hii Mwenyezi Mungu hambao urambo ngena unono ngudi isongu jo hata fitina ngena unono ngudi isongu jo hamanisa ngena unono ngudi isongu jo upara haina wa upara ontipia no ilibake mushkila au harmo mujtama mwati ono kam Mwenyezi Mungu hamlejezei namna hiyo hagodha nukama na Mwenyezi Mungu mwanzo haukowa na zoni ngwambao kaya fa inna Allaha haukam Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yumhilu yawma mburambo wala yuhmilu wala yakaparuzi kajaparo fanya tasahul posoni mwe mwanadamu ikayaongo ikale mwanadamu ngorendo nai na Mwenyezi Mungu tuunika na balango rendo nai Mwenyezi Mungu niko balango njendi balango fanya mshwaro atadaruji mwanzo kwa mwanadamu uzoeze mizila hata uwasulenga ma fa idha akhadahu lam yuflitu ikam Mwenyezi Mungu hazingare mwanadamu mnene nai kajaparo futu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wengeo usilamu ori para wakati hamanda unu waislamu watukufu haina mbende mbio yarekebesho mahala ya humeya yarekebeshe zo hanti aze hanti nai yarekebeshe zo ya panga yazipanga nai ganzao haina mwanadamu yende mbio bakari tujua antu ndai asisi lo banu ando be ulo mfu kabati ujuo shazengozo zonti pia gizo harwe ghaibu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah waislamu watukufu musanifu murambia ukaya na leo siku yao dori joka urejea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fayuwaffikum a'malakum baada Mwenyezi Mungu ajende haribimiye iseka yao dori fanyao wa antum la tudlamun na kamati manadamu jodhulumla hosoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu akaujania dalilu ya he kaulu hiyo hama ukaya harma suratu an-naml wa harma aya ya mengo mina ninashenda wasule aya ya mengo shenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wabukaya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ye manadamu eshelea do kana revu do fikiria usiku yao ndo utoka urejea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala usiku wote udiwaze emba dunia yinu iturengebo mwanadamu hata udiwaza usiku huo basonti pia wa harma dunia yinu ngarijula wabana rudi rejea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra
wenge Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurami thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Baada ya mambo wanadamu Mwenyezi Mungu johenda endea mbimieni endea mlibeni ojuma zile kayondo matuma o harma dunia inu mazikadimisha hosoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa hum la yuhlamun, na Mwenyezi Mungu kana udhulumu mlitoka yote pia hosoni mwa tabaraka wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu nambio harma surati ilo harma Qur'ani tena Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambioka man jaa bil hasana haina mwenyika yao hajana nongo njema hosoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati ajureje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hahimirwe baina hahe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hahimirwe baina hahe na Mtume sallallahu alayhi wasallam, hajana khairi hosoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati ajureje Mwenyezi Mungu falahu khairun minha, Mwenyezi Mungu mnikumaki fiokaya Mwenyezi Mungu amwehantiza zakairi rahani zo yazibala handa hosoni mwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na yondo kaya Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu kujomtiao harma yembebo yahe tabaraka wa Ta'ala ikayao Mwenyezi Mungu sifo wangu wa bukaya wahum min faza'in yawma idin aminin, nuwanu wao harmao haram zero wahenzo qiyama kwa nauka miongoni mwa bukao wajuwe nao harauo au kama wajuka harma amani na usalama wa Islamu wa tukufu kwezi tego jitukufu la Kiislamu kasina takriban ya mfumo wanu riono khabari kayao zisisi wa uharima imauki au yebash yambule dimani ikayao wanuzatu madhamanahum junu walulaya aluha shaba sambe sengar johamba diaspora besejao wasisi taarifa yahusu lebundo lahum siraju wajewa saidie bao wamonese nukaya bao wa Mungu alimhono ojumaze fikra ikayao mzendao haruzu ebange yabo icho karifanya khiana ka khatib ekashiri shaban ritanabahishe kidini ritanabahishe kimaarifa ili haina mzimadasi yarambu ya ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haina fikirambi itoka uyonzi shetani kajaparoi fanya hazi shobanu shetani yakufanya hazi deka fikira njema ija mjini wodo wakati shetani yakuvaza wana mazetani hamadaye ili watamaze zenongo njema zile kayondo zile mjini ndudini mwambieni banu au kanga muamini ya ukaya ekati leo maudunga mjolawa na minga mjuzi siwe mbapanza na kabanu na kabukhutubili ya mjwangu dalimani ni mwambieni ukaya wazee wa hangu Waislamu watukufu na ni wanama mashababi ya ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haumbu shetani hajaroho harmaze rehma zahahe harengemia yauka haina nongoza kheri zijohanza zifaniwano umma wahemne jiruoi yaka uladhimu ni maabudie au ni msujudie na tukubali haina mrujo lao harmaina sabahahe ndaminaye mpaka mpakani hata mpakati mvuru jabu ngana rejo harma mwajani ebange abo ndo mwesherezani kwezi wazee wa hatu ndo mwesherezani ni wanama mashababi rangu ndo wenye mchiunu walobonze harmaze janibu pia rangu de mashababi walobonze hanoti pia na waume na washa au kanoti pia mzali hano harmo mchiunu haina mngeneda mne hayo harmo mchiunu doho sherezi ya ukaya shetani alayhi laana haina nongo zakhari toka zonti pia ya uzangalie daraja ya hazo hajani kumbili ejani bwe hadani ekahangalio kabisa nongo zakhari zinu kasiti na value ya daraja ya haju basi urumwa na mazeto ni mapuzi hamandaye na na mazeto ni bokao mrujo aba uka subhanallah wa tawa amma yake amali hayangalia au rukaa ya amalini ndio na valori ndio na daraja wanaka wafanya zenongozi
inu ngejo wasilisha harma marhalatul a'la ngejo wajusiza daraja ya ushetani yofanya ya upuwa mazetwani wanadamu haukawao mbuka jama uka subhanallahi wa roha yondo wakati boko wahendeza tembu ebanga wano utanabahisha khasatan ndani wazee wa hatu mlo Ulaya ndani mashababi mlo Ulaya Mwenyezi Mungu ajalie mnenjini waitolie wanu ngamwishi yao ndo utanabahisha uka azma njema ikayondo mwirenga yahuja msaidie legao no mwendondo neze fikra njema za tendelwa no wazee wa hatu wasawazi Tanzania hata mmonao omsiri ulowa wanu wa wasili takriban karita wasili mezi 10 ranze hazila andisa tailari wasili banu mmonoka fikra ila fikra njema ya ladhimuri dunge ya ladhimuri shangiri wandu zatu iliri watemvuya ukakati sinao iho wafanoze hazi shaze rohonga sibazima nao abono mtanabahisha nikwezi ni wazee wa hatu wenu mjiunu ni mashababi mlobonze ya ukaya shetani alaihi lana ujovaza mazetwani wanadamu waje watube haruma fikra hamada hiyo waidanganyi evangena mlegeze hadhari za hali na mwelewe ya ukaya ya fikra hiyo Mwenyezi Mungu na mtume wa ubazimanani nano wahafa wa homjiunu wa ubazimanani haukaya wahafa isorifanyao Mwenyezi Mungu waoneso eka njema Mwenyezi Mungu waoneso ekambi Mwenyezi Mungu waoneso haina lichofanya zonti pia wajujibiwa ekazo njema ekazo ombi wajutabiha na karitu itaho hapa wa hatu waliotabia ebenge wase wa hatu wa Islamu watukufu naritawe fitina banga sina amali njema ngasina nongo njema ngasina mwendo mwema nalikubaliana ukasoti pia siwa na wamba mzima mzaze mzima au kalizali hana banu soti pia hena mrule salaha heleshe wabanu yabo soti pia haina mrungeno hurria wa utanga fikira wa utufanya haina nongoboko ngazijusaidia yao mwendondo lebundo la homjiunu hata umjiwa hatu uke na valo ero harima wa harima ngazija izo zitanabahisha oka na litawe shetani haina fikra hamada njema botoke mazetwani wa udunga wa isambanye yonde maana bokao ngela dimori himeno sonti pia haina shetani ujohuja ridoka nuradi unure usoma hasbunallahu wa ni'mal wakil wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyul azim nalikenuradi waridoura wakati hamada unu khasatan danywaze wa hatu wanomjiunu mlobonze nani mashababi mlobonze na mkenuradi unumdoura eshelema zetwane kawa tambazwa hiyo mje mdo asoma uradi huo wenda Mwenyezi Mungu tore hifadhi Mwenyezi Mungu ajeleze azma kayondo mazi Tanzania hizo nelega tikayondo makaza Mwenyezi Mungu amnike ni taufiki atamshinde muhureze mali hizo mzibehe banu wazee wa hatu wao waje wazirenge wazitartibishe hata omsiri ula utingone mahamitanu cha Mwenyezi Mungu aje ndio msiri ula harma panza la mahamiraru Mwenyezi Mungu aje ndio rikeba zima sinani ili rifanyeze ibada za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح أكبر الله أكبر
الله من المكلفين وهداهم إلى الصراط المستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها عند اليوم الميعاد. وأشهد أن محمدا عبده. في سورة الحشر بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، إن الخالق الكون سبحانه وتعالى جعل الليل والنهار مواقيت للأعمال الصالحات، واختار لها رجالا ونساء من المكلفين وهداهم إلى الصراط المستقيم. وفضل الشهور والأيام بعضها على بعض وجعلها مقتربة بين الأنام، منها شهر رجب وذو القعدة وذو الحج ومحرم، الذي جعل فيه يوم عاشوراء المشهور بين الأنام. فشمروا يا عباد الله في هذا الشهر المبارك عن سعي الجد والاجتهاد في طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فيرضى الله عنكم ويدخلكم بفضله وكرمه جنات تجري من تحتها الأنهار، ويتوب الله عليكم إن الله تواب رحيم. عباد الله، تداركوا ما فات من الأعمال بالأعمال الصالح، فإن العمر قصير والأمل طويل، وقد ينتهي العمر قبل أن تنتهي الأمل. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وكونوا عباد الله إخوانا. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، يعني إخوة في الدين والخلق. فأطيعوا أوامر الله ورسوله يا عباد الله، وانتهوا عما نهاكم الله عنه ورسوله، ولا يغرنكم إمهال الله لكم، فإنه يمهل ولا يهمل. أيها المؤمنون، يقول الجبار سبحانه وتعالى في سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. الحديث روى الإمام الطبراني رحمه الله بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل المؤمنين إسلاما من سلم المسلمون من لسانه ويده، وأفضل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وأفضل المهاجرين من هاجر ما نهى الله عنه، وأفضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجل، أو كما قال. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم، وينفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله أيها الناس. أطيعوا الله رحمكم الله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سراج الأنور وشهاب الأزهر صاحب الكتاب والمنبر والحوض والكوثر واللواء في المنبر الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر المبعوث إلى كافة الأسود والأحمر والقريب والبعيد. اللهم ارض عن أبي بكر الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذو النورين الزكي وعلي الأشجعي الرضي وعلى التابعين من المهاجرين والأنصار رضوان الله عنهم أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. واجعل اللهم بفضلك هذا البلد آمنا مطمئنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء والجاهلون منا. وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم بك نستنصر فانصرنا وإياك نسأل فلا تخيبنا وإليك نلجأ فلا تطردنا وعليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا محتاجا إلا كفيته ولا طفلا إلا ربيته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا رزقا إلا بسطته ويسرته ولا مسافرا إلا بلغته وسلمته. اللهم وفقنا لطاعتك وخدمتك وما تحبه وترضى. اللهم نقي قلوبنا من الغش والحسد والبغضاء والمعاداة. اللهم أحسن ختامنا وتوفنا على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وارحمنا برحمتك الواسعة فإنك أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا